wai. Wai. E te iwi, I think we all know where we are this week, and boy, oh boy, am I excited. Te arawa rohe, te arawa waka. Let's go! Tukua mai kia piri, tukua mai kia tata. Kia eke mai ki te pai poto a hau mai tawhiti, e tau nei. Ko mita taupopo ki te tangata, kei runga te tūpuna ko Wāhiao, te iwi Tūhourangi maranga mai ko Ngāti Wāhiao. Arā, ko tō tātou kapa i tēnei wiki, ko Tūhourangi Ngāti Wāhiao. Ko tia hui a Rōpū ahau, he Pākērau from Waka Village, kātahi. Karua he kaihaka, ka toru i tēnei tau, kua waimari e māua ko taku tungane, ki te whai i tēnei wāhi o te kaiako. Taha Māori, tangiti huata, tōku ingoa. He tamaiti te arawa tēnei, he tamaiti Tūhourangi Ngāti Wāhiao tēnei, kua roa māua, e noho ki roti tēnei kapa. And so I suppose we're the lucky ones to take this group into the future for the next wee while. For us, it's just relaying foundations for our kapa, to build them back up, and whakatō kia tērā pura haka. Kia ora anō te whare rehia o Tūhourangi Ngāti Wāhiao. Ka mai tui. Hoi anō. It sounds like you guys have been a little bit too humble. And I guess we all really want to know. Ka pēhea tā koutou piki ake mai te tūranga tuarua ki te tūranga tuatai. He hawa koutou tiriki, he hawa koutou kurahuna i tēnei tau. Ko te wairua ngahau. Like, because we're natural entertainers, you know, like the banter in our kapa, it's so funny. It's a lot, baby. That's a lot, baby. Yeah. And it just makes practice more lighter, more fun, you know, more inclusive. Yeah, if you just come in and just sit and listen to the language of the kahis, it's cool. I think that might be the kurahuna. Yeah, it's the 5 and 2 seats. No. Suits. Suits? Not colour. Get a close up on this face right now, please, Bella. Get a close up. That's a lot, baby. How's the singing? You can hear it. If you can't, it's like a pancake at the moment. Flat. Organic stages. Very organic, very new. Can you hear my brother say, stop. That's a lot, baby. Kei te kite mātou i ētahi kanohi hou, he ohu hou, tira hou. Ko pēhea tēnei tūranga kia kōrua te tūhei paumatua i tēnei o ngā tau. Ko te hunga haka o nāianei o tō mātou kapa, we're the 3G, we're the third gen of our kapa. His mother, first kaitātaki wahine, tūra, godfather tūra o tēnei kapa, tōku kuia, he tūra onga, nā reira ko tēnei te reanga tuatoru, te haere mai nei. That's what I say, it's end up 3G downloading. And when we perform, it's going to be 3G uploaded. Ko te kaiwhakaihu waka, tama, me ki te kāinga. Nō reira, kia pupuru ki tō wake taira, ki ko nā, eke atu ai koe ki te tahi taumata. We see it with them as well. Wa Ngāti whakaue, I pupuru ki tō rātou ake taira. Wa whangatiranga wewehia no hoki, I pupuru ki tō rātou ake taira. Ko tai te wā pea me hoki ki ngā tuapapa o tō mātou ake kapa. Me tairite atu. Kei haere nohi hoki te tākaro māpere ei. Just rock up ready to play the kēmu. So, no, not kārehe māharahara, kārehe āwangawanga, but a trophy would be nice, pal. The Tarawa trophy would still be nice. Yeah. Even though, ka rōpū ki te tuapapa o te kapa, a trophy would be nice. Tūkana, pal, a trophy would be nice. Me pēnei pēr ka kōrero whakamutunga ki a koutou. Tūhourangi Ngāti Wāhiao, e auahi tonu ana. Kei wareware tātou, hei tēnei mutunga wiki, tūai te whakataitai kapa haka arohe o te arawa. The best of the best. Hoi anō, anei tonu a Haka Feels, e mihi atu nei. Ka kite!